Ženska i muška energija. Obe postoje u telu čoveka, bez obzira na pol. Ove dve energije su u balansu u našim telima, ali to ne znači podjednaka jačina i protok obe energije. U svakom od nas struje muška i ženska energija. Trebamo ispoštovati obe naše strane i pružiti im dovoljno prostora da možemo da se iskazujemo i kroz jednu i kroz drugu. Nije nužno uvek biti jak ili vodič ili organizator. Možemo jednostavno biti kreator, voljena osoba, intuitivna. Muška i ženska energija u nama protiču kroz dva energetska kanala koja trebaju da idu uporedo jedno sa drugim, konstantno i u balansu kroz telo. Kada dođu u sukob te dve energije, kada se ukrste ti kanali, na primjer, dolazi do neprijatnih osjećaja u telu, poput jakih grčeva. Ti kanali se nalaze duž celog našeg tela. Najjači su u predelu stomaka gdje se i nalaze reproduktivni organi čoveka. Ženska energija je kreativnost, osjećajnost, intuitivnost, ljubaznost, brižnost, mirnoća, saosećajnost, nežnost, negovanje, izražavanje emocija, razumevanje, orijentisanost ka primanju i postojanju, bivanju. Muška energija je jačina, snaga, sposobnost, podrška, vođstvo, organizator, stabilnost, hrabrost, disciplina, orijentisana energija na davanje i delovanje, rad. One imaju svoju ulogu u našim telima, ali i u našim životima. I sve to lepo zvuči dok te iste energije ne postanu preaktivne ili preslabe. Simptomi neravnoteže se osjećaju i u telu i u životu. Neuravnotežena ženska energija je slabost, uloga žrtve, preterana emotivnost, ranjivost, lenjost, ugađanje ljudima, preterano davanje, ljubomora, pokornost, uskraćivanje. Neuravnotežena muška energija je nedovoljno dobri, ili nedovoljni. Ljutnja, dominacija, bes, sram, krivica, osuđivanje, kritika, kontrola, sumnjivost, neizražavanje emocija, arogantnost, nestabilnost. Stalno u akciji, potreba za radom samo da bi radili nešto, da bi se osjećali vrednima. Također osoba ima osjećaj da ako radi nešto, onda zaslužuje da primi, recimo, ljubav ili priznanje. Neravnotežu ćete prepoznati ukoliko osjećate da ste ljuti, a ne jaki, da ste ili hoćete da kontrolišete sve, a ne da ste odgovorni, da ste slabi, a ne emotivni, da ste lenji, a ne kreativni, da ste nestabilni, a ne jaki i sposobni. Ravnoteža ovih energija ne znači podjednaka jačina i protok obe energije. U zavisnosti od situacije ponekad je potrebno da neka od njih bude jača ili slabija. Najbolje ću objasniti na primjeru. Ako vam se desi da vam se ništa ne radi danas, ne morate se osjećati krivima. Prihvatite sebe u takvom stanju i bez osjećaja griže savesti. A kako to Mandy Morris objašnjava? Lepo je provesti dan ne radeći ništa, biti lenj i samo biti. To je vreme koje možete posvetiti samo sebi. A tada nadolaze inspiracije i stvarate. Možete se pobrinuti samo za sebe, recimo. Kada ste u tom intuitivnom prostoru odmarate i dozvoljavate energiji da vas regeneriše. Primate inspiraciju, obnavljate svoju snagu. A ako ste svesni svog stanja, onda nakon toga možete lakše pokrenuti svoju mušku energiju, rad i stvaranje,
jačina, upornost i organizacija. I iskoristiti je da bi prebacili u fizički svet sve što ste prethodno intuitivno primili i isplanirali onda kada vam se ništa nije radilo, kada ste bili lenji. Znači, takvo stanje, kada imate pojačanu žensku energiju, možete uvek iskoristiti na najbolji način, bez loših osjećaja. Da biste bili svesni svojih energija i koja je aktivna, preaktivna ili neaktivna, pomoći će vam ako ispitujete sebe. Recimo, pitajte sebe u kojoj sam energiji svakodnevno. Šta određuje u kojoj sam energiji, trenutno ili stalno? Zašto se u meni pojavljuje neuravnotežena ženska ili muška energija? Ili jednostavno se upitajte kako se osjećate ili ponašate i šta je prouzrokovalo da se tako osjećate. Šta vam nedostaje ili treba da biste se osjećali bolje? Potom nađite način da zadovoljite te potrebe efikasno, konstruktivno, za vaše najviše dobro, uzdižući se na više energetske nivoe i uravnotežujući energije u svom telu. Dozvolite tim energijama da slobodno protiču, bez obzira na to da li su pozitivne ili negativne. Ne zaboravljajte da postoji i vaša druga strana. Budite svoji na najviši način.